perlok si ini kisah ni uso grape, ni uso apple, ni uso orange mango, new mango, hendrai ubah compare na kini pada ni uso. Nasi yu iba ya uni uso hakapor ka bangidan hakari Thailand. Tangba hakata kapor lara fipet bah uni uso kamtam hakapor corona. Ibrik si ong udah usok corona. Tambangan ong evi umre usok corona. Uni udah usok bakerteng rambutan. Uni usok udah bapau nambah apa hari Thailand. Ngakan mau kapor bangidan apa ka floating market apa Thailand. Nisithia apa kaling. Nanithia kaling isi ayo uni usok ini ban bam namar ba upentingan dia kamet ke jomi. Dan relar fipet uni usok uni film ka kapelong yang iba ni kuat bantip uni usok di bakumno sya ulang kumno siapa te mentangan pelit ya uni usok te nginipet siapa ulang kumno te uni usok dengan ngipet kumni ulang nyup ulang ayu depet ie ha tangba udai usok bajam tengi suplit bi kumni pendapet siapa pada uni usok ulang tik kum usok manir te mentangan pelit uni usok ulang kumni nak kata kadau ngan peli pada fi la ngipit yo nuso sapa udan usien tu ulang ruba bun pe usien ulang kumto te menta ngan peli fi nuso udai balong ban bam mat udai baram dor ba akan mau kapor ke bangidan hapo Delhi hapo kan market si komba totally ai nuso udan hapaket ka songdor komba pras pak tingkai te tangba menta dapat pela kalau ba ya uni uso nilap hapo tura West Garuda district te perlok ngatrai hapo riba hak riwar riboy jungiru nilap bantung yung uso uri uso badan ya gayo bat uba paunam hak pertai te kum banya khadu ya wai tengah kwa ban peni ya fi hadu kanu kajing senyam jong uso long tiang bas bang ha te nganget ba fisero ako ikasngi kenya yo bantungi uno so bat fisayo amat uno so ulong ba senyam ado kata-kata bat ulong babun te tang ini kendiat i jing peni jonga hakabedi uno so rambutan kebelis bun pula